Nei rā a Mātai Pacific e whakatinana ana i te mahi ngātahi a ngā iwi ki te whakahere i te umanga hua kiwi o te waiariki he kotahi rau toru tekau miriona tāra te uara. So, well, kiwifruit, zespri kiwifruit, which is what we have the opportunity to grow as one of New Zealand's largest horticulture industries. For us, it's realising that prosperity and transferring that back to our people. It's about creating jobs. It's about creating putia. Our people need, you can't be green if you're in the red. So it's also about being a kaitiaki of our whenua and growing in a way that respects and honours our people and the whenua that we grow on. No Te Arawa, no Ngāti Awa, no Rotomā No.1 te umanga. Neke atu ana i te 50 mano wō nauri, me te aha he 20 miriona tāra ko whakahokia ki te iwi, mai anō i te tau 2020. He kai ka kuringa, it's about telling our story, but the fruit of our hard work starts on the orchard. And so it's the opportunity to tell our story for our people, for our kaimahi, and celebrate them. So I think that's probably what I'm most proud of. 2018 i tōna hokotanga o ngā kāri hua kiwi, mo te whai hua i a tau, ko piki te hua i te 1 miriona pai kiwi ki te koni i te 1 me te hawhe miriona pai kiwi. For us, it's realising our vision of being an exemplar for Māori kiwifruit growers, honouring the mana of our iwi, and enabling and cultivating sustainable prosperity for our future generations, for our tamariki, our mokopuna. Engari, kei tua noa atu i te whārangi whakapau moni, ko te whakapau kaha ki te waiti, ki te uru tapu, ki te taiao, ki te hunga mahi, ki te whakatupuranga tira anō hoki. A kāti, hei te tuari mau hune ka kitea ko wai ka hua, ko wai ka tohu. Ki ngā pōtukutaonga Ahuwhenua ka tū ki roto o Whangārei. Heeni Te Mate Koiwi tēnei, Aukaha.